Maya pa oras kabaler. Kaya taming mabilog ang pwersa ng GNN TV44, mabiyala rin mga panahon at lokal na istoryang dapat yung abalo. Kapamilataning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Orin po rin balitang may kalap yaning Lunes, October 27, 2025. Yako po'y Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Mga siguradong safe la rin magbiyayang yaning daon, gewa ing random drug testing kareng mamasada at operator king mabalakang. ID report. Mga siguradong kaligtasan dareng biyahero ngening papalapit a daon, gewa ngening Lunes, October 27, ing Oplan on the spot, kedi king Mabalacat Bus Terminal king Barangay Dao. Peni muna ning Mayor Attorney Jel Aquino ing aktibidad kay Adwangan, dina Police Lieutenant Colonel Efren David ing hepe ning Mabalacat City Police, at reng tubod, ibat king Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, at Land Transportation Office. Mi pailalamla king random drug testing reng bus at UV express drivers, konduktor at operators bang asiguradong alang gagamit pagbawal a droga king dani dareng mamasada. Kayag na naniti, sinuri mo naman yung kondisyon dareng bus ating pamanuki kareng traffic at safety regulations. Agpangkang Mayor Aquino, balabalaw sing pamagbante kareng terminal ang gaking mayaring daon, banga sigurado yung kaligtasan ating masalese biyahe dareng pasahero papunta king Karelang probinsya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balitang tuto, King Balen, susuyo. Aduang 28 estudyante king lalawigan, king benepisyaryo ng Soroptomis International o Pampanga. ID report. Scholarship para kareng 28 estudyante, iba't kareng niyayaliwang eskwela king lalawigan, ing ginawad ning Soroptomis International of Pampanga. Kayag naning awarding ceremony aganapan king City College Heroes Hall, king syudad ning San Fernando. Kapag nasaning programa, ing makapamye suporta, kareng kaya nakang magsumikap at magpursiging akwa, ing karelang paninap, sumangid ning miyaya liwang hamon o kapag subukan king biye. Ito po sa Soroptomis International of Pampanga, nabahagi po kami ng tulong para doon sa mga kababaihan natin dito sa Pampanga na gusto, na nais, na makatapos ng pag-aaral. Meron po kaming program na tinatawag na Live Your Dream, and yung access to education o yung ATE program na may mga nag-a-apply na mga kabataang babae dito sa Pampanga para humingi ng tulong para makatapos sila sa pag-aaral. Kabilang kareng awardee, ing meto nga estudyanteng ating kapansanan agagamit wheelchair at meto nga katutubong aita amayari na bilang meto nga social worker king Tuto king Banu. Ako po, king kilupit po ning 1 week, masaya na ako pagkala ko pong absent po. And karang po kahit pa project darang nestra po, alimbawa PE po. Taas po manyad po karang parents ko na pamayad PE. Siyempre alala pong ibiyak na ako yan. Siyempre ako lang po pilitan. Gawan ko po, ako po yung manton po. Paito na ko lang po rin nestra po na magpalinis lang po dorm. Tapos po masaya ako po pag atila pong binyak na ako mga 350 po. Pamayad ko ng PE po, masaya na ako. Tabo kasi, ako lang po kasi siyang gante ngari ko kung bakit daabya imburi ko po. Kaya ako po magpursigi ko po. Lagi ko po sabihan karempe ang hari ko. Inang tatang alikabang-kabang tinita mo po. Sabihan ko po. Sasabihan ko po lagi karena na agya magkasakit tamo. Nagsigabang ko may-ari po. Agpang kareng opisyal ning Soroptomis, balaos lang mamye saup bang isulong ing edukasyon at empowerment kareng kebabaynan at kareng kayanakan king Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tuto, King Balen, susuyo. Kaya kata namang pagmaragul rin 22 candidates para King Ginoo ning Kapampangan 2025, King Report ng Patricia Mamangon. The search for the first ever Ginoo ning Kapampangan 2025 officially begins. Ganapan niya king event center ning SM City Pampanga ing sashing ceremony and press presentation nung nukarin pepakilala la reng 22 distinguished gentlemen ibat kareng niyayaliwang balen at syudad ning Pampanga.
Each candidate proudly represents the values of Ganaka, Nuan, at Kabiasnan, the core pillars of Kapampangan identity. GNK 2025 aims to showcase not just good looks, but intelligence, leadership, and cultural pride. Ngayon po at ming kaswelo po, may kabuo kaming 22 candidates na mag-represent for municipality. So, kompleto na po rin kakatamong candidates kareng balang municipality. Pasalamat la rin pageant organizers king suportang pepakit ning Pampanga Provincial Government. Pumunang dili po pasalamat kami kang Provincial Governor Nanay Pineda at kang Vice Governor Dennis Delta Pineda king suporta at pamag-approve da king proposal mi. Ing manyambuta Ginoo ning Kapampangan 2025, magsilbi ang Ambassador of Culture and Tourism representing Pampanga's best in heritage, artistry, and advocacy. The journey will culminate in the Grand Coronation Night on December 6 at the Branzi Giao Convention Center, City of San Fernando, a night that will crown the very first Ginoo ning Kapampangan, the province's modern symbol of pride, purpose, and passion. This is Patricia Mamangon on the spot. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Ikatanemang silipan ng Christmas centerpiece ng SM Clark king on-the-spot report ng Patricia Mamangon. Elves, Santa, at isang naglalakihang 45-foot Christmas tree ang nagsilbing bida sa pagsisimula ng Christmas Magic in SM City Clark nitong October 25. 5, 4, 3, 2, 1! Ang taong-taong tradisyong ito ay mas pinasaya ngayong 2025 sa pagpapailaw ng brand new Northern Star Christmas tree. Isang 45-foot centerpiece na kumikislap sa bawat sulok ng event center. I would like to invite everyone to visit SM City Clark. It's really the start of Christmas here in our mall, and a lot of surprises na ipapakita po natin na ipapamahagi po natin sa mga mga shoppers natin, valued shoppers natin this Christmas season. Hindi lang paningin ang mabibighani dahil may interactive gift boxes din na pwedeng pasukin ng mga bisita. Isa rito ang may Ames Room Illusion kung saan parang nagbabago ang laki ng mga tao sa loob, habang ang isa naman ay isang gift wrapping station na perfect spot para sa creative selfies at videos. Pumapagit na rin sa festive scene ang mga giant ribbons, gift boxes at 4-foot elves na kumikindat sa mga bata't matatanda na parabang sinasabing Christmas is finally here! Kami po ay taos puso nagpapasalamat sa SM sa ginagawa nilang taon-taon na seremonya
ng pagbibigay na saya sa bawat Mabalakeñas, even sa Angeles City po. Bukla yun po rin alikansyayo. At agkatanda kayo po, ganing pa mag-open na po ng Christmas Village sa po ng SM Supermall. Sa SM City Clark, hindi lang ilaw ang pinailaw, kundi ang diwa ng Pasko. This is Patricia Mamangon on the spot. Katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilog ng 24 oras. Ang pangkimpag-asa ating bayong low pressure area amayakit king West Dipolog City, Zamboanga del Norte at yung dayong 260 kilometers at posibleng maging ganapabagyo king daratangayaldo. Pauli na niti, mauran at malulaw panahon ing aranasan king Visayas at Mindanao. Mamapekto naman ing ITCG o Intertropical Convergence Zone king southern part king Mindanao. King danen ning Luzon, malula mapanahon at paminsan-minsan pamanuran ing asahan pauli ning shear line at easterlies. Kabalen, maging parti ka king pamagbalita king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayo screen. Malyari mo naman mag-post king kami Facebook account. Liban king simbolo ning pangapanganak ng Hesus Kristo, ing tunog ning kampana amanaos ka rin tupa, patune na gana-ganaaw sa ning Ginoo at nilingapan. O tadimdam me ing kalembang ning bel king mukakalingwan na metong kakareng meyaws. Abi, 59 days na mo, bayo datagin Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karisablang Kapampangan. I'll venue lang in Lunis, may kala pa istorya, ketiking probinsya. Yaku po'y beniginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susuy.